media ni fainai joto channel ni takuk sono khakaham PPC nungui sengkini tua IPC ni central meeting singoro humulunga sukha sini main je agenda omong kha sini peace accord mani bisi kolo mangui thangka labu implement ungya ko kisa implement ungkha omorno tei no sengkini review khairlacha kebama Ipili fainai silai tai sobat khlai takuk somne gas tabu upaya ko ani nichi upaya omti khai kebang ma court roba tabu chini borok plan jagai tombo kemni mungui waran khai tom tabu bo kai tabu government kebang ma jagawo initiative naka chini tiwa IPC bai seng agiwo deputation ni mani yagulo hari tabu borono rehabilitation nani bagai tabu saito wi tombo ebong kisu tabu borono habori wi tabu jaga tosil tei khai bagai jaka ega aboni bagai no sara Tripura bo kebang ma jaga wo chini jara silai be soba khai phirogui phainai returnees jongno rehabilitation no tei no sentini ore review khlaika ega kebang ma borong no tabu bo maya ko onek boro accept bo maya ko oboron tei bo sentini ore program salaika tai tiwa IPC ni chini je committee age setter committee tongmani chini adong bo three thanga ode kai sentini katal kai tengah komiti bosen tes rasa kai naseng complete kebinai engkai chini tini ni je inko panda sumani bosen Tripura mo thawo tomte tei na bubagara no saka seng bubagara ni knowledge riwina sekamo seng khwayo bosen ready khlaika tini ni meeting bo bubagara na engko WhatsApp te message raka bubagara chini India ni khatara tomani bage bo nayako joto to bini knowledge riwina seng meeting seng khlai tomo Gaya kokungka jehitu tiwa IPC akan non political organization singoro jara silai besoba khlainai jara returnees boroni kongno wan subui ebong sino jara subasu khlainai kami amsaini ebong tini tiprasani hamkrai notei no sini main je agenda chamamono tei na agunai kai sini peace accord no implement khlaini bagai cheng dakti no cheng case khlaisinai kisudin nage chini advocate Anthony Deborma by Ankok Salaka ebong sing tini no biniyago chini peace accord ni kagos stock documents stock binani sing thangi tongo kai bobo posika chini amono ba high court case khlaisnai kai draft complete payment pore no sing ingko high court Tripura high court sing case khlaisnai implement khlainan bagai karon government sing no promise khlaija je chini peace accord khlainan bagai singoro pursana khlayo 1996 sono Tripura police o edisiam sayo khlainen bagai abono governor thani rojan mani afrono governor soi thaika kintu dirko bosor lepro namalo bo karyokari khaijaya tabu ko khlaije ko kintu bubagan tei phangbai tini edisi o khamata khaimani yagulo o edisi o police force tini planani bagai tabu poksam na harjaka ebong council abono tei bill pass khlaijaka aboni bagai cheng blaikena khatom thogo blaikeno cheng tamhi sane bubagarona hamba yaharo tamni bagai kai bini subasu kai ta jotto chini ye tai MDC rok suba chaitamani bagai no tini police bill edisi ni council of pasungka ebong ta bini rules bo tabu discussion ngoi tabu pasungi thangka engkai opti aike no kubang machini peace accord implement khlaijaya ko tabu khosana khlai 3 be accord ni sigari baribo radio station man tamani khlaija prai 80% complete kintu tabu sai chethor jagya abona tei kebo khorsai ni bagai khiglai to nijago omno bochini tiwa IPC ni ojamarok sing thangai nai nai sing laya bose kongya ngonai kai sing district wise chini rally bosang sangnai datino kai sing ekta tentative date sing naka sing sipai jala by West District ni rally sing kumulungo datino khlainai chini sara Tripura wo sabrum bukhago datino khainai chini kokrongo ega kai amte ekan Omorpur bukhago sing khainai joto dige no sing khainai bagai saito wi tongka ebong date motamoti fix no dige thang tongka ega kaisa chini kaisa lama busu ngui busaka omongka coronavirus no tui ekamo jodi bemar ke sing hoito kotor ma chini kham sumte sing reli rokhlai mangla kamu semua suku tonggo, baik governor no ceng memorandum linai, agar talan hati redi kelaje,
চিনি প্রত্যেকটা মুভমেন্ট আবার ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট রংনাই এবং পিসফুল রংনাই जों গণতান্ত্রিক লামাতেই নামক খালাইনাই হেকাকাই অনেক বড় প্রশ্ন খালাইমানো তিনি যে যারা টিওআইপিসি খালাইনাই বরক ত্রিপুরা মথানি বাইसे गोदान जाखांखाय बरक थाङै टिओआइपिसि बरक ताइसा आलादाखाय थाइका आं बुबागारानो बिसयनो तै बबे मालाय कक्साका এবং बुबागारानो डिटेल्स सुकुरुबि सामानि यागुरनो बुबागारा साका नरम खालायनानै नांगौ खालायदि अबा आंनि सापर्ट दङ এবং आं सापर्ट खालायखानायनि बुबागारा साव अमा मेन का टिओआइपिसि नि का जारा जों सालायबार खालाय फैलेनाय किपिकि फैनाय रं बरनि दाबो रिहेबिलिटेसन नाया बे गभर्नमेन्ट जोंनो जेखाने उनको प्रमिस खालायजाक एकर्ड खालायजाक कागज पत्रबो एकर्ड खालायजाक केचनो लतानो तब पिस एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालाय तांनि चिनि मान थायनो रियाबा तिनि बुरु एकर्ड इमप्लिमेन्ट नुइ तंगो तिनि मिजु एकर्ड तिंको मिजु नेशनल फ्रन्ट एकर्ड इमप्लिमेन्ट नुबायखा किन्तु चिन त्रिपुरानिखै तांनि इमप्लिमेन्ट नुयाबा आबुनि बागैनो जों ताबुखाय एकदिके डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट नुसेनाय ताय कायसा कायसा हाई कोर्टआव खायसेनाय तिनि एडभोकेट बायबा कक सालायबेखौ जों डकुमेन्ट्स रिनाय दाकुराव आबुनि बागै जों त्रिपुरा हास्तेनि जत्त लुकुरनि नुसुबासु नांगौ ताबु बेलाय दुख नांगौ जे चिनि खरकसा बरक सिलायबे सभा खाय हा दफानि बागै सभा खाय फैनो सा खामियाखाय केबो नायलाय करि के बिसुवा सुमाया जों जारा सिलायबे सभा खाय फैनाय जों निजेनो थांगै मा सबायलाय खक्सा खुंनो दिनिबो जों सुबाय फायो चिनि तो खिराय दा बर्मा रुनि न नगर स्टु खुंगै क्लाय दंजा जों पाल के थाङो चिनि ताखक माथाम पलय क्लाय दंफोर के बथानजा चिनि खवायनि जत्त चिन ताखक संनो राम खुंलाय जों बन सुबावै दिनि साथाम दिनिबो अमिटिंखौ फायसबायका अमतिकेनो जों गोबाङा आगि नयनबासिनो नायका चिन ताखक नयनबासिनो जों नायनाय दैसा गायबोते आके सारतिफ्राव चिनि बर गोबां मा जागाव दफा हानि बागै सभा खालायनाय र दिनिबो फाय जों मा बलायो जों सभा खालायनायनि बागै दिनै एडिसि बुंखा टेनबि जुदि बलम बिसिङाव तङै सुबा सु सिलायबे सभा खालायाखाय ताइ यामो डेमोक्रेटिक लामा तिउजे जुदि गणतान्त्रिक आन्दोलन मा तैसानि खायाखाय दिनै एडिसि मान राखामो जिनि जत्तनि फानबायनो दिनै भारतनि संबिधान करै आबनो संशोधन खालायै जोंनो एडिसि खन्य रिमारिखा अ एडिसि खन्य रिमानि बागैनो जों दिनै अर त्रिपुरा लेन्ड गेटार त्रिपुरा लेन्ड जों सानै मानखा एकाय जुदि जों म जुदि खन्य रिमाय एकाय दिनै जों म सानै मांगला खामो खन्य रिमांगला खामो का आबनि बागैनो शुद्ध सिलायबे सभा सिमिया जों जारा डेमोक्रेटिक लामातै जारा सभा खालायनाय गरम जत्तन सभा सबायनो जों सिनि दफा हानि बागै जों मावान सुबि जों सभा माबो चालायनाय लगी लगी आं तिनि नरनि बुसकांगो जत्तनि थाने पयनानि मुसुंगो जे आबुको बरंगो जारा सिलाय रमि तंनाय ताखक सुनो बां सानानै नायो एबं गभर्नमेन्ट न बां पयनानि मुसुंगो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट लेन्ड गेटार त्रिपुरा लेन्ड जों सानै मानखा एकाय जुदि जों म जुदि खन्यरि माय एकाय दिनै जों म सानै मांगला खामो खन्यरि मांगला खामो का आबनि बागैनो शुद्ध सिलायबे सभा सिमिया जों जारा डेमोक्रेटिक लामातै जारा सभा खालायनाय गरम जत्तन सभा सबायनो जों सिनि दफा हानि बागै जों मावान सुबि जों सभा माबो चालायनाय लगी लगी आं तिनि नरनि बुसकांगो जत्तनि थाने पयनानि मुसुंगो जे आबुको बरंगो जारा सिलाय रमि तंनाय ताखक सुनो बां सानानै नायो एबं गभर्नमेन्ट न बां पयनानि मुसुंगो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट न एबं अमनतै जों सेन्ट्रल बबो बागरा बाय जों कक सालायका होम सेक्रेटारिनि लेभेल जों कक सालायका एकाय जों नायो बर कायसा गरम तैयै पिस एकर्डनि बिसिंथि बर फिरबै फायबेन नफोन जाहाथे गभर्नमेन्ट इनिशिएटिभ नाना फुन दाथिनो बरनो सिलायबे सभा याखारि तुमनानि बागै जत्तनि बिसि रेसपन्सिबिलिटि का सेन्ट्रल गभर्नमेन्टनि बर एकर्ड जुदि मुइ जत्तनो तुबुइ थुमुइ मान खांजाखाय त्रिपुरानि जारा सिलायरम तनाय बरनो खटांगि तुइ मायना बरनो तुइ माननाय ताबो आलफानि उनको आलफानि गो जे बाकी अवशिष्ट तंनाय बरनो तुमनानि बागै ताबो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट याखारि रमि तंगो तिनि नागामखा तिनि मणिपुरी रंनो तिनि उनको तिख्लाय तुमनानि बागै सन्मान लुइ तुमनानि बागै चाइनि लुइ तंगो के आबनि बागैनो अर जत्तनि से बिसि उनको नायके मीडिया रंना कयजाव ताखौ नरकनि माध्यमेनो चिनि दफा तिनि मुसिका कोना कोनिनि चिनि जिंजालनो फुनुकजाखा नरक चिनि अ जे दफानि सभाव नरक कायसा सेंकरा नरक सिलाय रमिया फानो नरक कायसा फुनुमानि बिसिंतै सिसारि काचिनि दफानो नरकनि साक्टार माबैनो चिनि त्रिपुरा सरकनि
गोबां जायगायावनो सिसावै फैखा गोबां जायगा हानिया खालायखिनि रग बनरग सुबाय फैखा अमनो जों मा बलायो गाय हमती हायकेनो जों जरा ताबो सिलाय बेसबा खाय खायै जाबो उतंनाय बरंनो सुबा नानि बागै नरनि थान जों पयो जेल बिसिङाव ताबो गोबां बरक सिनि जेल खालायजाक दंगो 20 बोसोराव उमुय थामायखा अनेक बरक ताबो यक याको गोबां बरक यक्खा ते बाक्सा ताबो यक्कै यक्कै आं बर' बायजुआ जखाय दंगो जोंखाय ताबो गभर्नमेंट नि किसाव कोरोना भाइरस नि रेस्ट्रिक्शन बाय जों जेल थांनि नायमानिया गभर्नमेंट पारमिशन करे अबन बाय जों नायमानिया के आं खाख्लायो चिनि TYPC जों एक नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन जों बुबागरा बायनो तंनाय आगि बुबागरा कांग्रेस नि याकार फाइफ्रुनि सिम कांग्रेस नंफुनि सिम TYPC बुबागरा तंगो खिनांगो बतंनाय जों थानचा नायो बुबागरा साव थानचानि बिसिंथिनो चिनि दफा यगनाय चिनि हाना फियावै माननाय जों नायो बुबागरा दै थांथिनो चिनि स्वाबा जों खालायनाय